ҳамасола дар ду мавсими таодули табиат бемориҳои сироятӣ хуруҷ мекунанд ва ин раванд ба як реҷаи маъмулу такроршаванда табдил ёфтааст. Имсол тибқи мушоҳидаҳои мутахассисон шурӯъ аз давраи фарорасии зимистон гирифторӣ ба бемориҳои роҳи нафас, зукоми мавсимӣ, оризаҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ миёни аҳолӣ бахусус тифлакону кӯдакон зиёд ба қайд гирифта шуд. ҳарчанд мутахассисон давраи иммунизатсияи кӯдаконро бар зидди бемориҳо бахусус бемориҳои сироятӣ тибқи нақша гузаронда шуда истода бошанд ҳам, аммо сироятёбӣ аз зукоми мавсимӣ баъзе бемориҳои дигари роҳҳои нафасу меъдаю рӯда миёни кӯдакон боз ба қайд гирифта мешаванд. чаро сироятёбӣ аз бемориҳои мавсимӣ миёни кӯдакон бештар ба назар мерасад ва дар мавриди пешгирӣ аз оқибатҳои нохушии ин маризиҳо чӣ тадбирҳоро метавон андешид? оё ҳамаи кӯдакон ба давраҳои зарурии имгузаронӣ фаро гирифта мешаванд ё мушкил ҷой дорад? аввалин амале ки волидон ҳангоми сироят ёфтани тифлашон бояд анҷом диҳанд кадом аст? ё вақте ҳарорати бадани кӯдак боло меравад, иёрии нахустин кадом бояд бошад? сулфаи хушк ё тар, рафтани оби бинию даҳон нишонаҳои асосии сироятёбӣ аз зукоми мавсимӣ аст, аммо ҳатман ки аз ташхиси табибон гузаштан зарур мебошад, зеро вирусҳо ва микробҳои дигари хафноке ҳам ҳастанд ки дар ҳолати нодуруст табобат гирифтан метавонанд ба саломатии кӯдак ё шахси бемор хатар эҷод кунад. пас ҳатман аз ташхиси табибон гузаштан ва тибқи назорату таъиноти онҳо амал намудан кафили шифо ёфтани бемор хоҳад буд. боз кадом масъалаҳо ҳастанд ки мехоҳед дар атрофи онҳо шумо посухи амиқ пайдо кунед? дар ин барнома дастуру ҳидоятҳои мутахассисон манзуратон мегардад. бо фаро растани фасли зиндашавии табиат, бо фаро растани фасли зебои табиат дар байни аҳолӣ як қатор бемориҳои хусусияти мавсимӣ дошта ва ҳамчунин дар ин баробар бемориҳое ки шахсоне ки бемориҳои музмин доранд хуруҷ мекунад ва бештар мушоҳида карда мешавад. шояд ба фикри бинандаи закӣ саволе ба меояд ки чӣ сабаб мешавад ки дар ин фасл бемориҳое ки ҳамин хусусияти мавсимӣ доранд ва хусусиятҳои музмин доранд бисёртар мушоҳида мешавад. албатта инҷо сабабҳо на он қадар гӯем сабабҳои мушкил ҳастанд, сабабҳо оддӣ ҳастанд. яке аз онҳо ин ҳамин қобилиятҳои муҳофизатии организм пас аз зимистон сустар мешавад, чунки дар ин фасл бархурди организм ба барангезандҳо ба бемориҳое ки дар фасли зимистон зиёд ба авҷ мерасанд, инҳо ҳамин зуком, бемориҳои зуком монанд, яъне хусусиятҳои вирусӣ доранд, хусусиятҳои бактериявӣ доранд, зиёдтар мешавад ва ба ҳар бархурде ки мешавад қобилиятҳои муҳофизатии организм сустар мешавад. дигар сабаб ин як бора тағйирёбии фишори атмосферӣ, як бора тағйирёбии ҳарорати ҳаво ва намӣ мебошад. дигар сабаб ин қурби нерӯии ғизо гӯем ё ки ҳамин таркиботи меваву сабзавотҳо аз витаминҳо ва ҳамин микроэлементҳое ки ба системаи иммунии организм зарур ҳастанд камтар мешаванд ва ҳамчунин шаҳрвандон шояд тартиби нодурусти ғизохӯриро дар фасли зимистон пеша карданд. ин сабаб мешавад ки системаи иммунии организмашон паст шавад. дигар сабаб ин нурҳои радиатсионии афтоб ки дар фасли баҳор зиёдтар мешавад ва ҳамчунин вобаста ба фасли сол ё ин ки вобаста ба реҷа, вобаста ба тақвим шаҳрвандон либоси худро зудтар иваз мекунанд, на ба пешгӯии боду ҳаво ва дар маҷмӯъ ҳамаи ин сабабҳо дар як ҷо мешаванду дар маҷмӯъ сабаби заиф шудани системаи иммунии организм мегардад ва бемориҳое ки хусусияти мавсимӣ доранд ё ва ҳамчунин хусусияти музмин доштанд зиёдтар вомехӯрад. мо табибон зиёдтар ба қайд мегирем. ҳамчунин дар ин баробар киҳо ба ин бемориҳо бештар гирифтор мешаванд ё ки гурӯҳҳои осебпазир киҳо ҳастанд? албатта кӯдакони хурдсол, занони ҳомиладор ва пиронсолон. чун пиронсолон мегӯем ё калонсолон, онҳо дар ин тӯли ҳаёт ба гӯем як маҷмӯи бемориҳои музминро дар худ доранд ва бояд дар ин фасл ба организми худ ё ба саломатии худ диққати махсус диҳанд.
تیزتر از معاینه های پروفیلاکتیکی یا که پیشگیری کننده گذرند. در حقیقت درست خواهید کردید. در فصل با آمدن فصل بهار، یعنی که عوض شدن فصل ها میتوانند که باعث سر زدن بیماری های سیریاتی یعنی که به عمل آید. از اون لحاظ که چخیلی خواهید کردید با نامساعد آمدن باد و هوا میتواند که هر یک در بین کودکان این بیماری ها که بیشتر گرفتار شود. یکی از سبب های بیشتر به بیماری های سیریاتی گرفتار شدن و التهاب روح‌های بالای نفس در بین کودکان این میباشد که کودکان رو یعنی که شبانه روزی در هوا یعنی که سرد بوده است، روزانه نکه میتواند که گرم باشد و از اون سببی که در بین کودکان بیشتر این بیماری سیریات شدید روح‌های نفس بیشتر و میخورد، از اون لحاظ که روح‌های بالای نفس کودک نه اونقدر یعنی که درست انکشاف یافته است، بنابر همین میتواند که بیشتر به این بیماری گرفتار شود. و در فصل با اومدن فصل های یعنی که سرما بیشتر مادران ما کودکای خود را یعنی که نادرست یعنی که رعایت کردن قاعده های گیگین شخصی و اینچنین در هوای سردی میتوانند که کودکایشان را به سیر و گشت یعنی که برای میتوانند که باعث سر زدن التهاب روح‌های بالای نفس گردد و هنگام گرفتار شدن به بیماری شدید روح‌های بالای نفس در بعضی مادران ما یعنی که به خود معالجه کنی یعنی که بیشتر دست میزنند که این باعث سر زدن آرزوهای بیماری میگردد. هر یک بیماری شدید روح‌های بالای نفس یعنی که برانگیزنده مخصوصی خود را دارد. مثلا میتواند که برانگیزنده آنها ویروس ها باشد، اما باز میتواند که باکتری های زنبروک ها باشد. هر یک برانگیزنده بیماری شدید روح‌های بالای نفس تبابت مخصوصی خود را دارد. بنابر همین از مادران خواهش کرده می شود که هنگام گرفتار شدن فرزندهای آنها به بیماری های شدید روح‌های بالای نفس در مد اول به خود تبابت کنی دست نزنند، زیرا خود تبابت کنی میتواند که باعث سر زدن آرزوهای بیماری روح‌های بالای نفس شود و هنگام گرفتار شدن در مد اول به بیماری شدید روح‌های نفس در مد اول باید مادران چیکار کنند؟ طبیب‌های اولوی در این شبانه روز یعنی که به واسطه خوب کار کرده ایستادند و گردشی حولیه از جانب طبیب اولوی یعنی که پرزور کرده شده است و در مد اول به طبیب اولوی یعنی که مراجعت کنند و طبیب اولوی هنگام معاینه گذراندن کودکان آنها اگر حاجت به بیستری کنونی احتیاج داشته باشد توسط راهخطهای مرکز سلامتی شهری و بیمارخانه‌های سیریاتی کودکان که روانه میکنند. و اینچنین بعضی از مادرهای ما با فرارسی فصل بهار هر گونه میوه‌جات ها که در فصل بهار که ببرند و مادرها بیشتر از همون میوه‌جات های تر و تازه استفاده میبرند و رعایت نکردن قاعده های گیگین شخصی میتواند که یکی از بیماری های سیریاتی بیماری های درون روی میباشد باعث سر زدن این بیماری ها گردد و از مادران خواهش کرده می شود اون میوه‌جات ها و اون میوه هایی که به قول غرو میگن در فصل بهار میبارد از این میوه‌جات ها که خودداری نمایند و بعضی از مادران حاضر زمان میتوانند که بیشتر از خوراک های صنعی یعنی که استفاده میبرند و این هم میتوانند که باعث سر زدن بیماری شدید سیریاتی گردد، زیرا که بیماری های خود صنعی این همون از اون پیستونک هایی که به مانند شیشه و اون پیستونک ها با اصطلاح سس که میگن استفاده میبرند این منبع خود سیریات میباشد. امروز در جمهوری تاجیکستان برنامه ملی ایمونوپروفیلاکتیک از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به امضا رسیده است که در اساس برنامه ملی ایمونوپروفیلاکتیک یعنی که وزارت تندرستی و ساختارهای آن کار و فعالیت کرده ایستادند. چطوری که همگان آگاه است امروز در جمهوری تاجیکستان 11 نمود وایه‌های واکسینه هست که بر ضد 12 نمود بیماری سیریاتی که امروز اداره شونده است. هر یک نفر، هر یک اهالی، هر یک شخص امروز امکانیت دارد که چنین بیماری سیریاتی که اداره شونده هستند ما آنها را پیشگیری کنیم. و امروز در جمهوری تاجیکستان یعنی که در همه مؤسسه‌های طبی که اگر در مجموع قید کنیم زیاده از 3200 مؤسسه طبی که به ایمونیزاسیون امروز در شهر و ناحیه‌های جمهوری یعنی که مشغول هستند یعنی که با پورگی به موادهای ایمونیزاسیونی و واکسینه ها تامین کرده شدند و در این باره قید کردن ضرور است که هر یک وایه‌هایی که واکسینه که به جمهوری تاجیکستان وارد میشوند یعنی که از جهت بی‌خطری از جانب سازمان مجانی تندرستی هر یک وایه‌های واکسینه که انتقال داده میشوند همچون مواد بی‌خطر دارای سرتیفیکات سازمان جهانی تندرستی میباشند و این چنین برای باز هم سنجش کردن آنها از جانب خدمات تندرستی وزارت تندرستی نیست بار دیگر آنها بی‌خطری واکسن ها سنجیده میشن و بعدا برای اهالی استفاده برده میشن.
طبق معلومات‌های اموری که امروز ما در دست داریم، در دوام یک سال ما باید زیاده از 1,200,000 نفر کودک رو چیکار کنیم با ایمونیزاسیون فرا بگیریم که این بسیار یک تعدادی خیلی زیاد هست که برای این کارمندان ساحه تیب همه روزه در وقت گردش ها چیکار میکنن؟ اهالی رو برای قبول کردن وایه‌های واکسینه و مؤسسه‌های طبی دعوت میکنن و گفتن امانت که باید هر یک نفر اهالی نسبت قبول کردن وایه‌های واکسینه به طرف نباشد، چون که هر یک کودکی که امروز در روزهای اولی که به دنیا می‌بیاید در ساعت‌های یعنی که بعد از 24 ساعتی تولد الکی 2 وایه واکسینه رو قبول می‌کند بر ضد بیماری فلج و بر ضد هپاتیت و در روز سوم و پنجم باشد بر ضد بیماری سیل نیز وایه‌های واکسینه ضروری رو قبول میکنند. یعنی که این ترتیب در تولدخانه ها یعنی که در تمام تولدخانه شهر ناحیه جمهوری براه مانده شده است طبق ترتیب و بعدا هر یک مادری که طفل خود را هنگامی برآوردن از تولدخانه یعنی که به هر یک مادر شناسنامه داده می شود برای قبول کردن وایه‌های واکسینه. یعنی که امروز هر یک مادری که فرزند به دنیا می آورد میداند که کدام نمودی وایه‌های واکسینه را کی و کدام ساعت ها به مؤسسه طبی مراجعت کنند و قبول کنند و برای باز هم بهتر کردن برای پیشگیری کردن بیماری‌های سیرویتی که اگر ما در مجموع سخن گوییم امروز طبق آمارهایی که سازمان مجاهدین تندرستی در همه جا پهن کرده است از 2 تا 3 میلیون نفر کودکان رو امروز در جهان با استفاده از واکسینه ها ما میتونیم که فوت آنها رو پیشگیری سازیم و این چنین در جمهوری تاجیکستان باید اهالی نیز به طرف نباشد، چون که هر یک کودکی که باید از سنی مثلا بگیریم از روز تولد و بعد از تولد یعنی که بعد از جواب شدن از تولدخانه یعنی که وایه‌های دومی که باید قبول کنند یعنی که در 2 ماهگی آنها رو آغاز میکنند و خوب می شود که برای هر یک تشریفی که به مؤسسه طبی میبیان که در دوامی از 2 ماهگی اگر ما حساب کنیم تو مثلا بگیریم 16 سالگی یعنی که باید هر یک کودک باید 8 مرتبه به مؤسسه طبی باید مراجعت کنند و وایه‌های واکسینی که ضروری هستند باید قبول کنند. در بین بیماری ها البته که بیماری های اداره شونده و اداره نشونده هستند و بیماری هایی که اداره می شوند با توسط واکسینه ها اینها نهایت بیماری های خوفناک می باشند و یکی از هدف های حکومت جمهوری تاجیکستان و هدف های اساسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان این بلند برداشتن سالمی اهالی بلند برداشتن سالمی مادر و کودک می باشد و در طبق همین پرینسیپ های طبی اولیوی همه روزه متخصصان طبی اولیوی با طبق همین عنعنه گردش های حولگی میکنند و عاید این واکسینه ها به اهالی معلومات های وسیع مفصل داده می شود. اما یک معما همینجا هست، چون یک خبر نادرست یا یک خبری که یک معلوماتی که دقیق نیست سنجیده نشدگی هست یک نفر پهن میکند و نهایت زیاد شماره زیادی اهالی امور رو قبول میکند و با ایمونیزاسیون فرا گرفته نمی شود. یک وایحک و همگی یگان ساعت شاید که برای کودک دردمند باشد یا که یگان حرارت و باید که همین حالت ها شود، همین عکس العمل هایی که بعد ایمونیزاسیون می شود اونها باید که شوند و از این باید که اون مادران یا والدین باید که برعکس خرسندتر شوند که وایه دارو فعال است و برای پیشگیری کردن همین بیماری های نهایت خوفناک از این بیماری ها برآمدن نهایت دشوار است. خرجی اقتصادیاتی عائله ضرر میرسند و حتی در اکثر حالت ها میتواند که به معیوبی آورده رساند و یک طولانی همین عائله یک حالت روحی وزنین داشته باشند. خب و دیگر پهلوی همین بیماری هایی که در خصوصیت های موسمی دارند و یا که خصوصیت مزمن هستند و این گروه بیماری ها چگونه که شما گفتید همکاری ما بیماری های شدید راههای نفس، دیگر گروهش باشد این بیماری های حساسیت بلندی یا که الرژی داشته. خب این نفران باید چیکار کنند و چگونه ترتیب حیات خود را پیش برند؟ در فصل بهار گفتیم زنده شوی طبیعت است و اکثر رستنی ها
ба гул кардан шурӯъ мекунад ва сабаби ҳамин асосӣ ба бемориҳои баландҳассосӣ ё ки аллергӣ гирифтор шудани ҳамин нафарон ҳамин гаштугузор кардан ё дар авҷи ҳамин гул кардани бутаву сабзавоту дарахтҳо гаштугузор карданашон мебошад. тавсия дода мешавад ки ин нафарҳо дар ҳамин авҷи гул кардан камтар гаштугузор кунанд, бесабаб гаштугузор накунанд безарурият ва агар ки зарурият дошта бошанд ҳатман аз айнак ва ниқобҳо истифода кунанд. сабаб нишонаҳояш бошад ҳамин рафтани оби бинӣ, рафтани оби чашмон, атсазании зиёд ва дар ин баробар метавонад ки баъд инфексияҳои гӯем дуюмин дараҷа ҳам хуш шавад ва ҳолати онҳоро вазнинтар кунад, сифати ҳаёташона коста гардонад. дигар гурӯҳи бемориҳо ин баъзе бемориҳои системаи дил, рагҳои хунгард аз ҷумла чун аз қабули духтурон мушоҳида мекунем имрӯзҳо дар қабул дар ҳамин аввали фасли баҳор як бора ҳарорати ҳаво тағйир меёбад, фишори атмосферӣ тағйир меёбад, намӣ зиёд мешавад ва дар ҳамин чӣ гуне ки шумо гуфтед ҳарорати шабона хунуктар аст, ҳарорати рӯзона гармтар ва дар ҳамин қулаи баландтарини ҳамин тағйирёбиёшда ё ки ҳамин рӯзе ки гармтарин мешавад ё рӯзе ки сардтарин мешавад дар беморони калонсол бемориёне ки музмин доранд аз бемориҳои дил, рагҳои хунгард азият мекашанд, яъне баландшавии фишори хун ба назар мерасад. онҳо тартиби нодурусти кори фаъолияти дил мушоҳида карданашон мумкин, дар қафаси сина мушоҳида карданашон мумкин ва тавсия дода мешавад ки онҳо ҳатман ба духтурони оилавии худ ҳар чӣ зудтар дар ҳамин мавридҳо муроҷиат кунанд, чунки аксари ҳолатҳода шаҳрвандон аз мушоҳидаҳо бармеояд ки онҳо аз рӯи таҷрибаи касе ба худтобаткунӣ машғул мешаванд. бале оиди як бемории зуком гӯем ниҳоят зиёд доруҳо ҳастанд ва барои як нафар шояд фоидаовар бошад, яъне фардӣ ҳастанд. як нафарда фоида мекунад, нафари дигарда баръакс ҳолати ӯро бадтар мекунад. вале аз таҷриба мебинем ки онҳо аввал як чанд таҷрибаҳоро дар худ мегузаронанд, баъд ба назди духтур мебиёнд ки аллакой ҳолаташонро вазнин кардагӣ ҳастанд ё ки доруҳои гуногунро бетартиб истифода кардагӣ ҳастанд ва доруҳо аллакой ҳассосияти худашонро нисбати ҳамин барангезандаҳо ё ки нисбати ҳамин беморӣ аллакой зиёд шудагӣ ҳаст, аллакой таъсири мусбии худашро камтар мерасонад. хуб гурӯҳи дигари бемориҳо системаи такя ва ҳаракатад ки ин бемориҳоям дар ҳамин фасли баҳор зиёд мешаванд аз сабабе ки дар фасли зимистон онҳо ба гиподинамия ё камҳаракатӣ буданд ва як бора дар фасли баҳор чун ҳамин айёми кору фаъолияту амалигардонии нақшоҳаст як бора мутобиқ накарда организмашона ё ки ҳамин сарбориро ба мушаку устухон зиёдтар мекунанд ва сабаби авҷ гирифтани бемориҳои артрит ё артрозҳо мегардад ва дигар сабабаш ҳам ҳаст, сабабе ки дар фасли зимистон онҳо ҳамин минералҳо, витаминҳое ки барои ҳамин мушаку устухонҳо зарур ҳастанд камтар истифода мекунанд ва ҳамчунин ҳамин авитаминози баҳорӣ мегӯем, кам витаминӣ дар фасли баҳор сабаб мешавад ки ҳамин бемориҳои ба системаи буғум таъсири манфӣ расонад. нисбати аксуламалҳое ки масалан гирем кӯдак баъд аз қабул кардани вояҳои ваксина ҳаст, дар бисёри ҳолатҳо ҳароратбаландӣ ё ин ки сурхшавӣ дар ҷои тазриқ, чунин ҳолатҳо мушоҳида карда мешавад ки ин дар як муҳлати кӯтоҳ аст ва бояд ҳар як шахс, ҳар як нафар бояд донад ки дар ҳолати қабул накардани саривақтӣ барои пешгирӣ кардани як беморие ки мо имрӯз бемории фалаҷ мегӯем, дар ҳолате ки кӯдак саривақт вояҳои ваксинаро қабул намекунад бар зидди ин беморӣ, чунки ҳамавақт вирусҳо дар гардиш ҳастанд. дар ҳолате ки масъулияти ҳамун кӯдак нисбати бемории фалаҷ яъне ки масъулият надорад, метавонад ки гирифтори беморӣ шавад. яъне ки нигоҳ кунед ки як оила ҳамун кӯдак аз гирифторшавӣ ба як беморӣ метавонад ки маъюби як умра шавад. вақте ки дар як оила масалан гирем як кӯдак маъюб аст, нигоҳ кунед ки чӣ қадар дар ҳамун оила мушкилиҳо пеш мебиёяд. ба ҳам хотир бояд нисбати қабул кардани ваксинаҳо мо бояд бетараф набошем, чунки бисёр бемориҳое ки дар ин ҷо гуфта қайд кардем бемориҳои хавфнок ҳастанд ки ҳатто ба фавт
саламати кӯдакон оварда мерасонанд. ва нисбати нигоҳдории вояҳои ваксина ҳамаҷониба вазорати тандурустӣ, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд кӯмаки худро мерасонанд ки имрӯз дар ҳамаи шаҳр ноҳияҳо яъне ки яхдонҳои махсус таҷҳиз донида шудаанд, чунки ҳар як вояи ваксина аз рӯзе ки истеҳсолот мешавад, яъне ки то истифодабаранда бояд дар як ҳарорати мӯътадил нигоҳ дошта шавад. ва ваксинаҳое ки дар шаҳр ноҳияҳо мо онҳоро нигоҳ медорем, яъне ки яхдонҳои махсус, яъне ки ҷорӣ карда шудааст, ки ҳатто дар вақти набудани барқ низ метавонад то 2 шабонарӯз вояҳои ваксина дар он яхдон нигоҳ дошта шаванд ҳамчун маводи бехатар. бемориҳои сироятӣ ки тавассути ваксинаҳои идорашаванда мебошад, ин яке аз роҳҳои пешгирии ин бемориҳо, ин эмгузаронӣ мебошад. бинобар ҳамин ҳар як аҳолӣ яъне ки аз гузарондани иммунизатсия яъне ки саркашӣ намоянд, зеро ки метавонад чихеле ки гуфтанд агар истифода набурдани ин эмгузаронӣ метавонад ки боиси сар задани бемориҳои сироятӣ гардад ва ин низ метавонад ки ба саломатии ҳамон оила зарар расонад. чихеле ки гуфтанд ки агар иммунизатсия бар зидди бемории фалаж нагиранд, метавонад ки як ҳаёт ҳамон фарзанди ҳамонҳо яъне ки маъюб бимонад ва ин ҳам метавонад ки зарар ба худи ҳамон оила ва инчунин ба оилаи худ яъне ки расонад. ва яке аз роҳҳои пешгирӣ ҳангоми бемориҳои сироятӣ умуман яъне ки чӣ кор кардан лозим аст, беморро яъне ки ба таври изолятсия мегӯянд, яъне ки нигоҳ дошта мебошад. баъзе аз модарони мо ҳангоми гирифтор шудани кӯдакҳояшон ба бемориҳои сирояти шадиди роҳҳои нафас ва дигар бемориҳои сироятӣ дар мадди аввал кӯдакҳояшонро мегиранд ба дигар ба мағозаҳо мебаранд, ба бозорҳо мебаранд, ба ҷойҳои ҷамъиятӣ мебаранд ва ин боиси сар задани дигар боиси сар задани бемориҳои гирифтор кардани шумори зиёди беморон мегардад, зеро ки худи бемории шадиди роҳҳои нафас ин тавассути ҳавои ки қатрагӣ паҳн мешавад ва хуб мешуд ки модарони мо ҳангоми гирифтор шудани бемориҳои шадиди роҳҳои нафас яъне ки кӯдакҳои худро дар мадди аввал дар хонаҳои худ нигоҳ доранд ва аз ҷойҳои ҷамъиятӣ яъне ки худдорӣ намоянд ва истифода бурдан аз ниқобҳои яккаратта яъне ки қобили таваҷҷӯҳ мебошад ва қоидаҳои гигиенаи шахсиро риоя кунанд ва ҳангоми гирифтор шудан дар мадди аввал ба табиби оилавӣ яъне ки муроҷиат намоянд, ҳангоми сар задани доштани оризаҳо ба худмуолиҷа яъне ки сар назананд, тавассути рохатҳо метавонанд ки ба беморхонаҳо яъне ки муроҷиат намоянд ва табобати худро идома диҳанд, зеро табобати нодуруст метавонад ки боиси сар задани оризаҳои беморӣ гардад ва чӣ хеле ки шумо гуфтед он бемориҳое ки ҳастанд, бемориҳои сирояти шадиди роҳҳои нафас, барангезандаи онҳо чӣ хеле ки гуфтем, инҳо метавонад ки вирусҳо бошад, бактерияҳо бошад ва ин модарони мо аз ин чизҳо нохабар намедавонанд ва дар мадди ҳарорат кардани кӯдак дар мадди аввал ба кӯдакҳо яъне ки чӣ мекунанд, аз ҳар гуна таблеткаҳо ба қабили антибиотиконе ки шурӯъ мекунанд ва худи ин антибиотикаҳо метавонад ки боиси паст кардани системаи иммунии кӯдак гардад ва ҳангоми дуруст табобат накардан оризаҳои беморӣ авҷ мегирад ва баъзе аз модарони мо аз истифода бурдани ҳар гуна ғизоҳои сунъӣ ба монанди чипси, кирешки ва инчунин обҳои газнок истифода мебаранд ва ин ҳам метавонад ки ба системаи иммунии кӯдак яъне ки зарари худро расонад. бибинед ки имрӯз кишвари мо пур аз меваҳои тару тоза яъне ки иборат мебошад. хуб мешуд ки модарони мо аз ин меваҷотҳои яъне ки кишвари худамо истифода баранд, зеро ғизои солим боиси миллати солим яъне ки мегардад. агар нисбати калонсолон гирем низ бемориҳои системаи ҳозима низ метавонад дар ҳамин хусусияти мавсимӣ дошта бошад. ин то ҳол пурра дақиқ нашудааст ё пурра сабаби ҳамин муайян нашудааст, лекин аз рӯи сабабҳои оддитарине ки дар фасли баҳор меваву сабзавотҳо зиёдтар мешаванд ва онҳоро нафароне ки бемориҳои музмини меъдаву рӯда доштан ба монанди гастритҳо доранд, онҳо якбора ба зиёд истеъмол кардани ҳамин ё ин ки ба гармӣ коркар нокарда бисёртар истифода мебаранд ва ин сабаби лопардаи меъдаву рӯдаҳоро ба ангезиш оварда ва ҳамин беморияшонро авҷ кардан мешавад. ҳамчунин сабаби дигараш ин ҳамин нурҳои радиатсионии афтоб ва тағйирёбии миқдори ё давомнокии рӯз ва шаб метавонад ба изтиробҳо ё стрессҳоро зиёдтар кунад ки яке аз сабабҳои дигари хуруҷи бемориҳои меъдаву рӯда мегардад. ҳамчунин дар фасли зимистон онҳо
بیشتر خوراک‌های نرم استفاده میکنند، گرمتر استفاده میکنند و با دیدن تغییریابی یکباره باد هوا آنها یکباره به خوراک‌های خنک و نوشاکی‌های سردتر میگذارند که سبب دیگری خروج بیماری‌های سیستم معده و روده یا هاضمه در کلانسالان میگردد. البته همه کار پیشگیری دارد، چگونه که گفتیم با واکسینه ها اداره کردن یا اینکه با بعضی عمل های عادی ترینه که نه اونقدر وقت زیاد میگیرد و یگان ملکه اختصاصناک رو هم نمیگیرد. از قبیل قاعده بهداشتی دستور رعایت کردن که زیاده از 90% برانگیزنده ها را میتونه توسط یک شستن دستان با آب و صابون یک 20 ثانیه زیادترک نابود کند. دیگر کاری پروفیلاکتیکی این گویم وابسته به فصل سال گاردروب خود را دیگر کردند. آنها به تقویم نگاه میکنند ولی به پیشگویی باد و هوا توجه نمی کنند که سبب شمالخوری ها می شود و در آینده این باز میتواند دیگر بیماری ها نیز اوج گیرد. خب دیگر عمل عادی که میتواند همین بیماری ها را اوجش را یا که مشاهدهش را کمتر کند این همین رژه درستی روزه ماندن یا که خواب، استراحت، فعالیت کاری، ترتیب درستی غذا. خب در ترکیب غذا باید آنها برای که همین ویتامین‌های بهاری نشوند بیشتر سبزیجات ها را فقط این در گویم که میزهای پرهیزی خود را حتما رعایت کنند، پرخوری هم نکنند و زیاد گرسنه هم نمانند. خب و دیگر عملی که میتواند همین بیماری های موسمی را کم کند این همین بهداشتی محیط زیست. خب ما اگر نسبتی واکسینه که بر ضد سیرایت روتاویروسی امروز استفاده می‌بریم، یعنی که برای پیشگیری کردن بیماری‌های درونروی، در سال‌هایی که بر ضد این سیرایت در جمهوری تاجیکستان واکسینه موجود نبود، یعنی که سطح سیرایت یابی خیلی زیاد بود. امروز تحقیقات‌ها و معلومات‌های آماری نشان دادند که نسبت سال‌های پیش 40% یعنی که شماره سیرایت یابی به سیرایت معده روده یعنی که کاهش یافته است. به همین خاطر بار دیگر با مقصد پیشگیری کردن بیماری‌های سیرایتی اداره شونده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اهالی را دعوت نماید که یگانه راهی که امروز ما بیماری‌های سیرایتی را میتونیم که بیماری‌های سیرایتی اداره شونده را میتونیم پیشگیری کنیم، این گذراندن سریع وقتی واکسینه میباشه. با اومدن فصل بهار یعنی که توصیه‌های ما بر مردم این است که در مد اول یعنی که سلامتی خود را باید در مد اول رعایت نمایند، یعنی که دور بودن از حالت‌های نامطلوب، یعنی که کشیدن سیگارها و میتواند که باعث سر زدن آرزوهای بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد یعنی گردد. و امروزا ببینید که در کشور ما یک قطار ورزشگاه‌ها و این چنین ورزشگاه و باغ و گلگشتان که زیاد گشته است و میتوانند که از این باغ و گلگشتان که بیشتر که استفاده برند، سیر و گشتشون در هوای تازه که بیشتر کنند که این باعث سالمی خود ارگانیسم بیمار شده میتواند. و این چنین خوب میشد که هر یک کس به ورزش که مشغول شود و این میتواند که باعث بلند برداشتن سیستم ایمنی هر یک شخص گردد. و اگر در عموم هم نگریم 10% سلامتی این از ساحه تندرستی وابسته است و باقی مانده فیصدی آن از خود شخص، از عملی وی، از هر روزه فعالیت هر روزه وی سخت وابستگی دارد و برای این چگونه که همکاران من ابراز داشتند میتواند یک گرفتن وایه سبب یا که پیشگیری تصدیق شده 12 نوع بیماری ها باشد یا اینکه یک بهداشت قاعده های بهداشتی عادی ترین را رعایت کردن سبب شود که او به بیماری ها گرفتار نشود یا نهایت در حالت سبک گذراند و این میتواند به هم اقتصادیات خودی عائلوی، فعالیت کاری و سببگار شود. ما به اهالی این توصیه ها را پیشنهاد کردیم و با آنها سلامتی میخواهیم.